Jeste ljudi, danas ću vam pokazati kako možete napraviti svoju Minecraft sliku. I da krenem. Ovu stranicu ću vam ostaviti u deskripciji, tako da ćete slabo moći uđete. Ovdje imate razne fore s slikama, a ja ću da uzmem ne znam koju, uzet ću evo ovo. I sad čekate da se to nam i kad vam se otvori, ovdje ukucate ime vašeg skina. Ja ću ukucati ime ovog starog skina. Pritisnite pretraži. Ako ste sigurni da je to ime, vaše pravo ime skina, pritisnite player. Ja ću vam odmah prebaciti, ali ja ću, zato što nisam mogu baš ono sigurno. I kliknite tu na vaš skin. I evo, kad vam se očita, dobijete sliku. Sad, pučete na dole i izvedete vašu verziju. Ja ću 1280 puta 720. I format JPG ili PNG. Ja uzimam uvijek PNG jer ni JPG ne radi, tako da vi uzmite JPG format ako vam radi. A oni koji imaju isti kompjuter kao ja, oni nek uzmu PNG. I klikate download. I ono prije se skinula slika. Samo izađete. Uđete u moj računar. Zapravo, nije neki ovak način. Uđete u vaše dokumente i pritisnite download. Ajde, učitaj se. I vidite vašu sliku. Samo je učite na ekran. I to je vaša slika. A ja ću ju postaviti. Ajde. Možete ovo. Ajde. I sad će da se postavi. I to je ta vaša slika. Hvala vam na gledanju i doviđenja.